Musyoki ni yakwa na tumondia yewe ni mutangie na ngabatithio by the way. So I'm Bernard Musyoki nimete nsiaitwe Makueni wote kundu kwitwa Mwambani na masitwa mawe anita wa MC Keke Mwanambula Mwanambula na kia kalikela huyu kazaithia thea kwa weta ni wana official na kembula hiyo weta ni wana ayose ya Mwambani awasa manyolongi wa Kiwanza yeah. Makueni ni si kwithia bethe ya bumita my MC lingi muno. You have a lot of talent. I need to nikindu na ba MCs tabe kana na musicians talents lakini talents simita nina talent bingile no nete simita Makueni na muno sia ku MC bingi simita Makueni ne na siba wa Makueni kayeye no wa Makueni MC Toto no wa Makueni na tia sume moka pena ingi nginde kumalizikana ni wengi muno siri ni chao indi ya MC kuma Makueni generally ni kwa Makueni ni area ya on generate talents not only in MCing but in different categories nondo ukayona Grogon wendo so bianga Leilanseo with the ando I'm telling you doi au ngonenga mwanya waeka that study kitu kitu bayuma talent dinasio there is lakini Makueni ni blessed kuna mazungu ala masema Makueni nina hii na trip tunaenda tutakuwa na governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na ananenga juice na imwe muno product ya Makueni Makueni by the way kwiza kuma sindonze yuma Makueni kuma Nzamba na kuma Asindo na I think no kwithia nondo ni kuyana wika site nondo wisi area maybe itona indetenzio that ikasa muno nikana we say at least ni wakitana no chao la wewe ya Makueni ndikwenda telikenteni wa uneni usumuno lakini pe narrative mwe ithitwe mitandao ni yakana andu mama saa kumasia wa uthwini na andu alangi mayuma yona ita mundu MC Keke umie Makueni oko dominate chao masako andu mayuma kipi mayuka in politics also in politics as well maybe not wase kana yumundu ila wasi abantu umite maybe some sort of humble background nuka yake tuma munango kwe mundu losi yewe bandu benothi betire na ko museo benati museo ko uyu kauke short muthembosu ni lazima mundu so na mauthi uloko ni ma muthembosu ni kana ndake au mola thina ni unasia iwe awene that is why you with ya kana kwika thikanite na by so dumeza ile itakuwa talents na endi kana andu neno tu kama museo generally that is why you say igwa wendo so wa kitanda kisio sisi around maitu mangaliko yanga yengi kana furnitures kana panel beating si angali igwa anzaluno yoto no paike tumi thank you yule MC weka kumuona mitandao ni ukiko komana nake sia thinu yasi MC nwezima kweta kwa MC tukita MC ni wetu inake ndima kingicha MCA yu muntu wetu inake ndima kilungu kiche inengo na mikalile chake ticha kwa watu ambao chake ni cha kutwelesene kana muntu no kwithi eba yana yake we na wendi wa kutiko MC na wekeke nundu ndeke imano nenga mundu maka matambe be alamu pe na manyigo magu ni kumaniti na mama kasi ei nye motivation yakwa ya kutwika MC na mimi si kwa MC Keke and yes that's a good thing kampoto lesi weetwa wikana kama themba mo wekana ke kulukulu in kinengo kicha kuniwezi we na joy nikana keke kukise kumila weke kana kama ni kitu ambacho kimetia mshangao kwa hata kwa familia yangu anaswa my mother kwa sababu nimesikana ndi kolokolo nje kolokolo nesi muno ku study na ku invent siendo me have tried a lot of things lakini you kindu ki ndiye sikana kibo lakini ona kindu no kikuwe muku naelewa so neeto ni nendeta osoma wewe mundu wa mabukuni mabukuni muno nyina soma mpaka saa nyanya sio tuku tukasaidia nienda competition school I was that one person sitaki kushindwa na mtu so lazima nisome lakini tuende ni mundu late okay ona mam kana ithea kwa no mundu yuka kunethea ko kamuya wona Keke ekitindo ni kithuku cha unywa au maybe akitolea na inya kwa akitolea nundu mambe that na lainesu na MS kuthikwa ona kalogo ka usamia musindia sama wasama
so you background yesu yona iwayo na ndiye kana MC undu sindu itanetha ko tethio ala ma MC ma kanisa ni mazia ila imwe kwa ibakato ila imwe la yake ile kwangania that thing so na yetu background ni yesu na ndiye kana MC ukaumila and then unakuja kuinteract na sasa na ulimwengu yeah nikanoka ambia soma siendo ku na motilifu school ona alama mesa ono kindu kwini mesa kingo weta hiyo yeah na kindu kiche siku bendi nubigwe MC ula tuona asi athini yu gita kwete kita ka microphone na tuwe wathi tukunti so jinsi unaona kunenge kasiri kau it's a whole different person kana mundu tofauti munaona mundu le yu kwasikana we ndu twasia kaingi kinengo cha mundu nikimusumbu wake isa kumila ukinde kana kena kulu kuna ndu isethi no no lakini kicha kuchese kumilila bayu nindo na kwasia I may be sorry kwa there kwa ndu binda yu ni twethuke asia katito tethuke asia kimango na some other bands na you they are I afford only a national radio national tize maviana kamwomo kamwe so you whether there kuno ndena kindu na ningi na kwenye kwambe takwando alangi so what you get you know za wayunga ngosa ngamanda mbiso you know keke akiunga kulumanilia kanini ku pesa ile anambosa radio ile ya kwanga bo mebitha kukwito tukambaina cassette kaka tito kauma ninyenese kauma ndimwe yakaumia kake mangu kaumia ndimwe alati kana ndilati ndizonga na you kolokolo langweta tila smoke the we not in terms of okay there you kolokolo wa you know kwitha we kana kateke hivi usino kolokolo yeah you kana kiyo mama katini ko ni weki ya nondo ona kati tukayeto cassette yesu kayeto nila sia thula wana nini nambairo kuntie siki wezi ya thula sina nambairo kavi kamwezo nikanaka sio wambe yenge kana wathilo kwenda ukatime ukamana we vandu ukatiolia nambairo yezondo we they are connected to nambairo ya biki ukaza ya alika nini ya alika beno wa cassette kalika nesa no angwatia now peke ndo kimwenesi neki na that is why to no kuya ni ndo nenda ni kolokolo cassette kaka athika yetwe no they are mbutie nundu tune by record and play upe ndo na bithene yasia na bithene yandisia na nini na ndia zibeli na na kito kunengo concentrate I don't know what ndio nanga wea ya na kito kunengo tena to concentrate ka play ka wabidhanesia na record kenda kaendo katune kaibuta kila kindu okay wala so ndiambe record kwambia record cassette kunenenete ni nokethi ethukiesi aingi so you there kwezete kasia mwinge muno ikuolia tenda kuna celebration tenda ina katito na ibe yakabutiwe so you na mundu usu mundu muikolokolo thank you tisio bakwa kinengo cha kuiki kesa kumila you tweke MC what happened tauma school ona njam by the way ndia form kendo school kana nursery any show ati Yesu asia iwe musiai ni hizo vitu mbele ya watu hakuna ni uniite mbele ya watu sijawahi na hivi dhara kazia ona school kwa sababu Biblia not me kana kwamba ile ivendela nenda netwe jenda kuibumbe lakini azio kwa watu evinda yemwe inaweza hivi kana kuhoya mbe wandu you know iti maundu mama kwa which is connected na MC ni kindu sia kwenda we foko so sikuwa nataka na sijaifanya so you nekala na ila nokie masaku around 05 then nona atatema hika lakini Diana 05 and around 06 and that is when I obtained my driving license no set every ndani yo so na venja ndini wa driving na naliko matatuni yeah
keke no twete matatu na emono okay county siana ila nguete yu masako siana na kuasie but ono mondisi mie nenda yu mbele siendo so from this point of kukuana ilifika level that lilikana tukutuku chaone na siona za kuoni sia kwa na maruti sie wathi so kila mundu no kwendolika ngali ya kundu wa wathi ona agua yo mbetele kauna ni yayo kite so nina kuana kuma masako kithini katelembo katheka kai kuika thome na maruti then wesa hivi ayu maruti wese ni ya manga ningu kunangewa ngo yangewa nandu so tukienda na wapigia ma story nikiuniote okaingi so they felt that ningu ma entertain ombola wesa hivi mundu abika na abika ate umana kaumabu wesa hivi ayu at least etone andu mendewa ni kindu wesa hivi ate ngaile stage tikuwa na maruti etele wanangojea pale bano maili wavuta mata endete lakini hiyo akwa ya minoli ka stage ambana bekindu kimoto onsulki ya WMC ba kumila juke tabu that is when you can then entertain and mwanza gueta makatana what is that data neza you no te woka wela tathi makuene awote etiwe bako so MC ndiye wanetaka kwa kete kumbila bau mundu watu la mwongo kwa uso I mean kwa nyaku ndukula sia kwa uso wako so ilana atolile ndino wa matatu isu kana kulika maruti ni natwabika actually kambi tendete pandoleta waka sarani wote na kwa mutumia enda wangu rogon jisia neopo na pako sekana MC then mama nda mundu kwa maenda tini kumeke amalana no so no kana la mundu no mwiti chibana ke bana ke no kwa ati naku na mwana no tu the kasia na mai na nengere itu jaribu kwenuke anye na mwana ambula na thande kadhati ni masito asuma yaziki na kuna sieno kwanza ndo mewa moyo neza pio actually siku kusudia kulipwa inaenda tena no matatu ta mundu wa transport na from there ikundi isu siambia kwa meithi yosa keke atokuwe la keke atokuwe abi atu entertainite na ndela la viliano asija mungu era na kwa aje ka bwa asija ani mambo kuna either ngilile ngwaria CMC kuma entertain no iko na jao and that is what back 2014 that is 2014 yambo kuna tu ile twa kwa MC naende bandu emaibethetie either maana 5 kana ene you know live ndinaye ngumu muno ndinaye nomo pia so you MC wali kilabu na kikundi chu pesa hivi akiondecha kodi mambe ndia mambi kwa bandu baseo na that is how I na you nundu na kwa ni mundu la na nengo opportunity umetumia na ifanye kama hakuna kesho yes na liga mtu na mau na kila kitu na mara ya zenzi mambo yake ndugu kwacho mambo yake kila thank you enda mbodhi mwavanini nundu ntwamina kumana bala MC wa mondo ikeke umite and twasyoke thinu kwithitwa pichoke wanza kiliata abangite kwika ata ina kinengo kicha kinendu kicha ketia ini skill ini kinengo watata kusisi event yake ndu kwithia tu kutuma andino mitandao yake baloto no kwatie we wake na tautu kunenga namba ethawe na batwa kumwamba nundu ni sinu mwisi kana ndo na kwithia wimantha MC kwa ata namba yake nikana utubwanya nake nitwasalisha beti wambua nitusyoke theti inu ni Mutongoi TV. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuta umeona tabateke
esilia lile mwolele mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatuwa wane via tausi wana hithi bandu batekinduwe mama usienda mbesa badewina kapointi ikana nake kamundiye kaela no kamundete kale kaombita mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwaw'o ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kwiati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utivuo thimbu kowi ninyone nikomie kowi asimakwa nivyo mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewa umoka wewa umoka uthambe nde wiyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musuvie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia niwe atipoke Wikendi utema thauti wikendi najuni kana kwa ile wikendi waku kila wathanthatu kwambia saa 8 mpaka saa 11 cia mawiyo tikethia tuikwetia maripoti o nthema mathau kwambililia mubilo wa mau volleyball mathau mau sempa rugby katwa mathau wangi tukasioka tukanena na makocha ma mathau kivathukanyo tuikale na thauki ona nginya mashambiki mena mwanya wa kunenga ni mawoni mo undu mathau mesete kuikala ni Mutongoi kiwanzani kwambililia saa 8 muthenya mpaka saa 11 cia mawiyo va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leunu kwema indi niwende vave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetuki dhisie no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonye ukwata mautao na kuolelelwa cheni yiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwambelilia nginya wakatano kwambia situsia wiyo nginya saa 6 cia utuku kati va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Sukulu wa Silver Hills Training College nicho kimanyisyo kichoka vambe icho ya Kenya kila kio kunema uvundisho masiovyo yulu wa caregiver courses lilikana courses ya utethi wa mituki kana first aid isomethagwa ni muvea wa Red Cross International wasoma courses withiwa na ivusenene ya kumandhiwa attachment masivitali ni manene va Kenya wasani wa mweyo na wina discount mwanya no wendeye fees witu ni tuolile view
uyani ya muvuko waku kwa movombi yange na otuthoke kimaisioni kinene cha Silver Hills Training College vamusini munene wa Masaku Sartaj Building ngolovani ya katano yulu wa Masmart Supermarket. Kwa movombi yange tumwanya na itu kuisla nambani ino ilani noti muonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano nambesuni 0723 152 515. Silver Hills Training College, your time to be a qualified caregiver has come. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasie mamutha memwanya va Kenya memutho chacha thini cha kubingwa walanio wa kuete vamwe asiai na siana ilasiethea wana mamutha memwanya na kutetea aki sia siana ithi chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisikie ta Machakos Boys ni matuku 15 mwai wa 8 mwaka huu na mweni wa ndae ya chathiniki akethea Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti. Kwa mabombe yange kuna simu kwesela nambani ino noti muonza ile nana imwe thandatu nana muonza itatu kana noti muonza imwe thandatu itano thandatu itano nana ile together for inclusion together for change inyuonde muyathoche. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina mamuongo mathina mambio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni nthakame mathina masukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina maibu kana ulcers metho maku matona anthinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisie sibitali ibinda thimwe kuthiyela yingi ute amatunu ndu thina waku ni wathela thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa yani ndawa itena mathina angi kana side effects kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza itatu imwe ina kenda itano kana noti muonza imwe ina noti itatu itano nana kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza imwe ina nana itano muonza ina no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuvoa. Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kuvika grade 9 tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiva headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana
ili winengwa discount ya 5%, na hindi waete ciana itatu winengwa discount ya 10%. Lilikana musiai waibia mwana bisi, mwana enengwa mabuku, mitiani, ngina ilasi cia kompyuta, maleu onthe kwambia kwacha, leu asa mwanza na iya wiyo, obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700-786-355, yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano, kana kwisila 0756-646-164, kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Mukambani wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science netu kibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wakwambelile matuku miongole na mwanza mwe wa mwanza tuwe makindo kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket. Oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungedhanisia na KWFT Bank. Wakatato matuku miongole na kenda tuwe matuku kuthengene na kinatwa Sako Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket. Oingi wakatato suwa matuku miongole na kenda tuwe kavisune kwa Chapachapu Restaurant lelo ni wa kuthika nyangi. Wakana matuku miongole tatu tuwe kitui Red Camolut na wa Intel Bookshop kunda kendo stage ya Probox ya mbitine kungedhanisia na Chama tu Hotel. Wakatana matuku miongole tatu na imotu Masako Complex Inn kuthengene na Automat Supermarket kuthengene na Bata na wadhandatu tukuimomu wadhandatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Oingi wadhandatu si tukuimomu wadhandatu Motomo stage ya Probox ya Modha itina wa Frajan Supermarket. Kwa maobombe ange tudhoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imo noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imo noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. na indi museisiani na ukethia ngina na thocha twende no kwatiania na MC Keke nthini wa kilungu cha Inengo na mikalile wa katano munthi wende yuna umwite mwana mbula indi kwa munthi twithia twina na semondo makoneti Inengo na mikalile yake ta mundu nitawasal Shabeti Wambua na ni na uthocha tuambie na experience ya kwila wamini kulika inthino wa maundwano mako MC you apart from andwa makukwita nikwitha ni makwisi na nimesi wina talent wambie kwi market ata yukabikie kukwata andu angi ukekala urando muliko no mundu oko nesimo ondo yiti minanda tikile utakunito simoni client ayo kudia mthanya muno no kwate ne kana yubikie na kwasi ei calendar yangu imeja nalikile Facebook 2011 na nalikile ni matatuni and that was tuktuk. So ni mundu wa social media. Nilikuwa nafanya hizo vitu kutoka kitambo. So ukilana kuna ndiye kanundu wa kuadvertise, ni kanundu wa kuitana. Number 1. Then fashion and develop to chao takwika advertisement. So mundu achona ditani thya ngonzi ya mundu baya nongiba nembia ndienda twitwite kale. So nje tumite tawo ndiye sikana nuto no etwe ikindu kitya ngwatilila nthini wa thayo wako. Neki abu at least onakwa nasisia no neta ni vasia personally, you know, onangai asia ndiye Biblia muno lakini no ngwatanga akumwe no feo pandu waitie na ila woni omba kila kintu mbula nondo no sieti
Mwana no yetu ifundise Biblia hivi. Mbaya kabuga renda saina thira nengo ndemo na zonga ona nyonga sioka. Yue kila mundu categories yake. So no nienga ni wonie kindu chonde kila wombie. Kala asia ona kichao. Kichana kicha hivi. Kwa kila chonde na kuna na kiki ya mutandao na kiki ya nundu niona kiki seo. Na kimi entertain before ke ku entertain. Na chamina ku entertain dikwati yawe yawo. Amen. Thank you. Nenda nene kindu kitwa stage fright. Ni wabikia abandu kakwatwa ni wiye yuno alika stage nundu yui maybe trust usoye kunena na andu bana eli yana mama tatu lakini besi ya wenda ngeze uso itu ona be andu mausute yu andu asu ilabonga mabumbe wo kala kamwana kama kweni kala kamwana uyisisi uma waku na uyisisi andu ala command how do you feel like tell me kwenda awiyosu na cha tene choka andu mami no kwikia no membi wewa tito bikite ndiye no onekie ona tita ndiane kuikutongoesia imposter syndrome ndiane kuikutongoesia andu mose ni woni atailete lakini ngaiwe sino kata no mimi nitakukondota exactly so you allow wamba ko kana client hambo kwelezi jadi yako ndukiana nizo ane woni uthi ubalu ja mundu jadi ja milioni 5 kata 3 wikite uyambo kwa raiya uhitaji wana wala meoka guku mena millions mambesa mundu ro na okelewa gazia hiyo kijana iende ndalipa so you yosu through that weza idea ni wakwatwa ngambe laba lakini pe undunga iweka akaonenga binongi extraordinary amen uka with you nye ndi chathini nene the andieta neta ngayambo nenga bina na nenge kilangane na mbe wandu nundu it is very important akendo mbalocha akenda ethe ngai momunenga chance chu cha pinoswa nenge ambubu wanyekileko amen so ila niendete bu uyozi no enda out the lete kuna kwatiwe bwa sendo kwatwa na pe undu kukenga da kwata MC no bongo I'm telling you nundu jathi with kibambitwe chundu expect ya usaidhi ya kweli pani watelema yo jathi neti iwo kundu usaidhi ya nita jendo ndele myawe lakini na no seya na winenga courage ko siepo na muno yambia undu yambia alo bikito you otonu diasia actually you ekango nengela yakwa nyenga kulo iki mawoni makwa nasikano ini MC ulotongo eti how did you get there like ni chao ni discipline yeba kana ni matambia meba la wosi yu kakabika woka yu weti umweka tu hala MC tutu yemesi ma o miaka bayala matu yeke wanza tumesi lakini uyu kiwanza wiko kuiwa ando on a table ukadhi ukapike ando mai discuss wewe wesito ya keke ba na tima sako tikitui na tima kweni ni kila bando weki hata nikanobikie ba nindo na kwasia let me tell you something kwengai na ondo David wokililwe kwa ina inje masia niwebu lakini ndio soko ni kwatia ni chende changai endo kekatinga inje ndabu na iweze kwithi yako kitwa na sindu mbingi but also teke anga ibo nundu ngayembe ngai ndiye sina kwa ndiye nzo no nimesi lakini nongwe ndo soma ngweze iria ni nami manna muno indi ninisi pepandu white Biblia yetie niwesi matambya maito niwesi kila tubangete na niwesi kuminea we only need to plan and God involve him daya imina wala kuyunga inda zomina kendo utana plan nacho kuwa mina kuija asia naewona kithito chako basi Mungu anakamilisha so isino yemembi ndo nase kwa siri na number 2 inya kwa ethe yakwa nimesi ndingo ya kwekando nai na no maumi okozi makasia no tubitukanite namwe tata mami kia kikiwe ba kwa mutu yu kana wo nina le anacho no teacher ilu dikwenda ndio support kungama na ugo ndi support and for me I'm not out of that kama mnataka mniongeleshe
ndaimo reconcile na mtu Yesu ni create friends. So wow, mimi hiyo kitu sitakangi kufanyia mtu mbaya. That is me. Na ni ukwe na mundu taku nisi wikwa nae na ni kwatia na kwa njia ndai ku uni kwatia ndini wa kuprosper ningi nao we saithi ya kwina discipline isi uwe twa kindu chambe nikikiwa changa hii kilo kwe kiandu nundu ilo we wasia wukila beti wasia waandiki umutongo na kuya ndongi malenda position isi uwe oyasia nini noni ya ngai unamwona ngai kona ka uliona Mungu kupitia watu wa Mungu. True. Na now ando asiye mo wailenda we careful namo. Mundu ngai ndo ka monu nazini noni ya ngai ngai ando ni asu. So kenangeti wa chathi nongi nani cho set a priority ni chukilie na ndichamba tanja. Thank you. Nikana ngai ona biti yusu mukwasia kamana ka nguka ninga ochende kana kila ito grace na favor. Thank you. Ndana umaru take ndu kenginde olwa. You cannot go without blessings. Apart from even guy kula umete ningi na kwenda blessings. Na blessings yuma amusi. Either parents, grandparents, ningi na suma. So me, I'm blessed. Ngo ndomba adminde temina ba nendo toni wa kwa athimithia nendo ngakimetuma ba na yathima kilungu kiche na Mutongo TV na Mutongo FM nondo umundi ukayuka tumanwa kwa kila wilu umaya waku akasia akatumana ndaimuka mbite kimwana kina nienda okeka kina. What is that? I don't know. Tene no la wetiwe Biblia ne wa mundu wetiwe wa yaka enda athimwa na athia kasieme amuwe mboka amwathime so na kwa yu mae waku kana uswe waku akakuna simu oyu kana akatuma na akasia bet nenda itwa beti nenda kumwathima akalendi kati wa Yesu kuwe makeo ni mangibetu asa kwa mundu mweke. So hiyo nilifanyiwa. Asante. Kwa uwe mwathime twase ko kube mundu ayuma musie onela tukuka kuma town ni kana misie ni minene uyuma musie kwatiani sio maundu na muhuo we na kiathimo cha musie kana wandu ala mevuni kana mekasie kola wathindu ko kunwa ukethia musie waku nukunene ondeto cia mwana wako bala pondoka akita bakethia be kiathimo kwake nimubea masametu na masembete muno ngwenda mana challenges la cia ku ukomanite nacio nimbe wa ba ngwenda kukodio na kukulia ni kwithia ni kindu kitona kwithia ki common ila woka na kubuku cha thi na no bukite cha thi kwangelekanya ni kwibete slingi tasia yana roughly mundu ngi akoka akonenge slingi double times 2 ila nyengwebete no uthi answer ni no. The challenge is wona sina ma MCs nitama nonto tama usiwo to tumothi balampa ile bande na mukamba asia utatia ndethia na that is my working chao nini sia kwa juu ni sia ke mukamba aite utatia ndethia ko ula woka mbeni wa isafi nenda na ndachaji ni wa isafi andi mongelela na ndo mongelela. But now, because nongi natinde na mutual understanding na tuende na agreement nini ndana hakuna agreement ile nongi natinde na engagement o sign na kwangu sign ambapo you are secured, I'm secured. You are secured. The same way ukatesi kuona kwanza ngozensi ile sia. Thank you. Kiwanza kiliara nikahate mine kiwanza kili utaiwanza ile ingi kina competition na tio kwituma na bale kwituma tio kutethesia mundu la kwose waonenga we wimose ata we wa maana no imo respect na you respect we wake na wituma we anesu wake utena kwituma you what makes a good MC kana nicho kile kituma ayu chasia nyene nda MC una tiwo nicho kile kibathukana cia
MC na ma MC alangi characters ya nondo pe character ndo naika nyabambe wandu makasi wa umigwe ba sawa pe protocol undo twaziathi pe kwetanithia no etu chathi ukaigwetanithia vandu watanithia na yo energy sumiri hao na yo ayu kumela nilikile chathi tasi uti saa monsa kwa mkele kanyusia muthenya aye energy suno yo MC keko kuthubingane siri ni gani kwa mimi ama samite twindo. I've told you that njanywa na ndiete elonywa keke I'm telling na ndiye kuyengamba njachonga na ndiete elochonga na ndiatumia sindu ila jimila kuenda kwa se energy suni natural of course. Wow. Now tell me if I can run 10 kilometers running you me ni chao kila kingenda kuna producer akambia masami tuni mathela kwanza mathele tenene ndo tunaingia mitandao ya ku nisi ni MC keke lakini watu tabia na utenga namba ya simu right mitandao ya kwa indi ya ki indi maundu ma social media nita wa MC keke Facebook the MC keke is around 360 something followers. Keke yumita pa no sedi no ndo kokolie zo mimi ndo nini yosembe theti muno oteta wangu keke lisoka wapi Bernard mwana ambula keke what and there's still Panando and others keke ona bugwa kwa nuna abika kora nini try to live keke ni is a name which ya originate ye kuma biashara ila na kuna na so maybe it was know ibinda yengi tukaya story so you know the Panando where I came from and other things other names but tine tu Facebook wimbi the MC keke mwana mbula let's follow Facebook MC keke na ni follow and back ukini follow na mimi follow TikTok I'll do that maybe you have not followed me nimekufollow na TikTok nita wa MC keke or the same names Instagram MC keke na wati ya withia and wala followers ila page sila withia sina followers mbingezi yako ndora tata kwa izingi timbe kethia YouTube MC keke na 23k subscribers mwike subscription hu ni mana free of charge mu subscribe mu TV ni sienu mu sise MC keke na ndi ndiwe moyo kuni kwa mtono ngwatilia namba simo inoti mwanza ile nyanya 0728 na kenda no 99 478 hebu rudia hiyo namba 0728 990 478 na then wapito namba hizo ili kampeni wa mitandao yake ufollow usisiona weya wake ndukatisi akutabwa likawe yone weya wake no mukite YouTube ake kia TikTok la bandu osa namba bawo mukonesi mo na ende maliganya namba hizo ya M-Pesa na ya M-Pesa lakini wao tumando ile yake keke ya Bernard yeah thank you tuko manenge mitandao ino tukusoma mba nenge nundunge wasia kwa na pina thela na ngaye kanesa tuko mano ila si athini nundu nika kinungu cha wedding show nenda kula kwa ndothi ndiukana ati onati eto kunenga maweasu nikanawe seria na sweet clients nsiye moyo la siape perifasi ndu siombeni wa NDTV anditonga mobya nondo website ya kuka kutumwania na kwa nikindu kiseo na ende ina kwa kambai na kukilia mbai thank you so much Betty and Mutongoi in so tumemaliza tumemaliza